Oo, oo, menteri hak saka hindi ibunta. Dahil kawan ka kencing-kencing pensai ba? Ah, ngam so ban ong bakan don gajin kala ban don tang gajin sutu bakla. Tip sutu bakla ba keren sutu bakla ba tho ne ngom na ban ong. Ten dei ngasukwa ban ah, la se ban tungkut no iki bro ki jin kubor ki bami par sakta. Dak ngabanga ong keren syai ni panakaliang jongi ka parti UDP ngidang don kajing scam hakabede bat ka RDA kabade ka Regional Democratic Alliance kabang ila form nadu menswa hakabang nilai kunlang ya kini ke election MP kabala dep bat ngalapin ti kenaro ya kini ba nakaliang jo ka HSPDP lingba presiden jo ka parti ba KP Pangyang hakaba nakaliang jo iru ikubur ba umdon AA kabkum kata karukum perkhat banweng no naka RDA. Dengan soban ong bahkan ni ke kubur ke bangai nak kalian dengar mentah kubu presiden ke parti kalong bangai ai ke kubur nak kalian jong ke stand jong ke parti kalong beri clear. Nado pinlum ya kan ka meeting juga arti namba kanan kanang syashu su kita kecing itu. Ah, hoi, okey. To. Tengah try ngasuban ong kumni bahaka mentah lakum ba arti utam soban mi di kubur ngelapun ni ba pangyang bangalong ba kalau dia kepo punya syong no punya perkat nah ka beri ba ni ka resort ke baladap kumno ya ka bangin ya ni nya perkat banyak cekmak ba ka beri ba ni ka jingtai ya ka RDA an pertelun ya kene di nakalan jong i long to mentang akam mudkam tengaru idan kiski ki bangan mulai ambil lai botar ka iman lakun kumno hadin cikursi ni sekendo no bakala dai ka poring ni kendo dan ka jing ab jong i kendiat kalong nomor ba ni kuak bahadin bakal hadap kan ka election result badap ni kuak babaro kin settle suak kendiat kamlong tanda le kerendu kadang kami pe teh nomor ba kepo badang kut ya tentang semi ko kubur le pujat nama tentang bakidang jibrio kibumi aku la akot kor kom perkat perdain de kum ai kubur bakalah hangin tai lo na de nak kata kadau dak bagi lang jai tanda makna mani nyo sim ki rai ko yang tak kata pada ka next move dan ka next step nak kalian jongi ku ka RDA ni yang Buat HSBP akan di election MCC buat kira lang hak ketua ba. na kalian jonga kum presiden WDP ni la keren syai baha suai yang MP election tu abangi syong berkat dekat dia but even hakim media orang nak keren ni baka jingat tei jongi bat ka HSPP kam dei ta ka MP election kan long ru haki election panwan baleng ong yang ni namar ba ngakwa ban keren syai ka jing form ya ka RDA kalong bangin wan ra ya ka jingat tei dekat jong kino ki regional party ki badan karko perkat perdan kejuk kumju kabadai nak bantah ki isu ki badai nak bantah ka state nak bantah ki pajba bat nak bantah ki jibe kata kalau ke main objective jong ke jing form ya kani ke RDA nado ke sini ke badako dingi ko abanang penskam ya kani bahwa din jong ke MP election wala lang nila kebon ni akum turu ndai ngindang ya tai nangkat hakani ka MDC election je ndai karai pada kanong ani mengin election RDA pada kuno nya nakanya beraltian